megalayapost.news. Ubak sadon bla ubadiru Presiden Barang ba ka Hindu National Youth Front HNYF Sengkmi haringkat ke HNYF Janja Hills bat ka Hindu Border Dispute Redressal Forum HBDRF kilalik banyak kendu ya Chief Executive Member CEM ke JHADC Uma Thombor Shiwat ban Budin halor ke Jinglong Jingman Kishnong kibadon hakat put kamtam ha block 1 bat kajing itu no kasorkan Meghalaya yaki parado kibadon hak hatpun bat kumjuru halor kajing yai biteng kajing Syakban ben jong ki parado parasnam kibadon hakate gathan nakaliang Presiden ubak sadon bla ulaong bahaki arsnam mensyua ke JHADC kala itu ya kishnong bakhat put lembah kisur not bat kajing penki imbyang ke JHADC ya ka elka kabalayap no lakum bat sanpo enforcement menta nrai nakaliang kasorkar kampat syempre ban itu ban kani kalabuk jing Ikinong shnong jong kathan hakaliang kikam penroi penpar kapuli puthi bat wat ka epeng du kim la banyo bat baro ka jingdon kam bat ka jing mentoi kibadai banyo lemba ka sorkar preng ka sorkar jelaru kim yo priang satya kabalayo le mon pat da kiriw shim kabu kikarbi pan penting pensmit ya kipat ba kate kathan shu uba sadon bla ulabu da ka jing maham bal lada don kinu kibriu lani kinu kiseng na karbi anglong ibadang yai biteng ban penting ban berngam bersit yaki parado parasnam kibasyong basa ha block 1 bat block 2 ken sayo da ka jing sneng ka bating hadin baladem ya kendu ya UCEM bat ya UDYCEM ka JHADC nakaliang uba chandame sungo ubadeiru chairman ka forum ulaong baka jing dawa jong kini ki ar penhun kalong ba kilapan ya ka jing tho na ka district council halor ka jing pen imbyang ya ka elka bat ban aiser not ya acting dolai bat ya ki Hnong ha kabana kaliang ka district council kalap kular ban ai ban pinbiang yaki kotis lagi padon kam untuk tagasi badu CM nagaliang jung la kular ba nagaliang jung dai bodin tengi kumbacit F na po Janja Hills minayai budin ha dai bat ka jinglong jingman ha dai kisnong bat ni saya shen selai do syaki block office syaki office sarkar khnang ba in tej banyak ba hadukan nu kala posisa kata ga jingpoi kita kisnong sta ni hadukan nu ga sarkar kala sim khia ban sim gilinti ban pendrung no yagi keteng jong te kisnong khnang mo te gibriu jong ni pradok prasnam jong ni bodon nang te kinyo jing betoi lang kumyo ki we kisnong to mata gasni ni nagaliang ga hanya border dispute redressal forum HBDRF te ga jing nyidon lang ba de rangba jong sing HNYF bak sedon belak bat kunjuk ba general secretary mo tinggal don kejing yelang bani penbej halor kejing jong pardok persnam jongi kibadon kagi ceka ya kerja kaput bat kamtam stage po blok 1 te kejing keren jongi kelong ba ninyai budin haga jing bat kani kekam bat hadin kejing yelang jongi nyilayok ro ban ya kendu bat deputy CM jongga Janja Hills Autonomous District Council bat kunjuk bat di CM jongga Janja Hills Autonomous District Council te ngilayok ban ya keren bat ngilayok ban keliru ya CM hatu hadin ba ke District Council lep ban im ya ka elaka lep ban ai sanat ya acting doloy kala dep ban ai sanat ru ibu hesnong hatu ka District Council kala dep ai ni em ya kini gijing ho ceki concern department ki bapher bat kunjuk ceki state government kene kaliang CM laong ba ka District Council kala depan halut baro kita ikut islah cek state government bat cek concern department of fair mo te ni panru ita kijing tho na District Council ibalong official kenang ba na kaliang jungi ba na kaliang keseng nyin sayo ban budin te na kaliang jong ka District Council kala kular ban ayengi kita ikut islah ke kam bat na kaliang jongi shen bat ka seng HNYF tengila hadin bengilayo kita ikut islah naga District Council tengin sa penbej pat ya kepor bar katarik bangin lek ban ya kendu ya ki arngut kita ki block development officer jong kalasking block bat jong namdong baladon kam kemut kumbangiliyo jimtip ba kate ka namdong CNRD block kampat functioning well ba tengilai rai ban lek budin ban lek kendu video badon hapok ka halas keng blok na kabanta ba kini kisnong kitau baro ki badon hapok jong ka elka labang nang kelut blok mon kemut ki day ban longno kita kisnong ki bale itu da election commission hapok jong celai Meghalaya
kenang ba andale itu ka election commission jong jalan Meghalaya bat ki department bopher kum kanuksa haga health department haga blue department haki block kum ta ter begini nong snong jongi kin sayo bat enroll ya kita ki birth certificate lani kita ki election photo identity card lani ya ki Aadhaar card bat kum ta ter bat kin sayo ru ki development bopher na po ka jalan Meghalaya tat anda ki nigi snong ki thau jong ki kindon po ka list jong sarkar Meghalaya lani kindon no apo kata irol jong sarkar Meghalaya hadir mengi kendu ini nong punya snong jong ga lawang nong pelut blok on blok wi ni kendu siam bangin ya kali porto ya ka status jong itu ki snong ke ba bat ki doloi bat ki lamba snong ni ki snong ki ba don apo kata ga lawang nong pelut nama lagi arsena mencua ka GHDC kala itu ekil ba ka snong Rai dekat kejing itu jong ke GHDC ya ke sernot lah dekat kejing itu biang jing KM yang ke GHDC ya tu ka ilaka ke bawah yapno tapi masan pun rupu fundamental nakalian sarkar pat kam siam tre ban itu kata ke bu jing ya gitu binong slong thawang tu namar ba lada om itu tak sarkar bakil adon kita snong thmai kabumot ya ka bak GHDC ke itu sarkar kam pat itu kamu ke bu jing ya inong ya ka iba atau kathan nadu ki kam development nadu ka kwat kasia ka pulih putih ka roi ka pam ha tang ka epic ki numla bala play ka pulih putih ka talut ka borok ki jingnom kam ha bai dei ka ngalian sarkar India sarkar jila tu pai ba but hapring kata ka don ki shu pat sakini ki nong punya ngalian ka Karbi Anglong atau Association Council baru ki reusung kamu na bisa beriu Karbi ki ba penteriam tu smi ya bisa beriu ni na ka por te ni ku kaseng ni lawan mentas ni bagi ibu bagi mahami ki Karbi lada kita kiba naka Karbi Student Association na nena kanono kanhun yung Karbi balada naka po siya kapor kita penting smi jagai prado plus 6 jongi ha po basa itu kan blok 1 blok 2 hamtam niru kideban kan ma ko ikantin to Karbi yang niru ibun ma te lada kidangi penting smi ai bu kata kejing ya jingbal palan tu bi pul sama ai kata benta kaya laga jong dai ko hok long tu man bru jong ngim dai banyak kata mak kalian ngai lada fi tunjuk ya ke prano kelasam jingi bersama masa angto kemudian kan sepoi ke khep ka bangir ni mersi bagi sai ke batenge ikan bi kat apa tu kita kata kajing ku bagi wali tunjuk dari kalong ban budil ya kan ni kejing yo ya ka ya jinglong jingman jong tu sinong hangki bat kejing bam itu sarkar Meghalaya lani ke sarkar Assam ya ki parado kelas 6 ni bulan ki bat jing syabat bai ni cepai Meghalaya Post.news